Za današnju manga kolekciju sam potrošio 115 evra. Kupio sam 11 novih volijuma, ali imajte na umu da su 4 od tih 11, 2,5, odnosno 3 u 1. Također, pošto je ovo update manga kolekcije, moram da vas obavestim o svemu što se menjalo u njoj. Tako da, pored toga što sam uzeo 11 novih volijuma, također sam prodao dva volijuma koje ste mogli vidjeti u nekim ranim kolekcijama, odnosno Dr. Stone, Volum 1 i Volum 2. Postoje 3 razloga za to. Prvi je, posljednji put sam uzeo volum Dr. Stone-a na zimu 2020. Pod broj 2 ima 26 volijuma, a uopšte nisu toliko jeftini. I pod broj 3 uopšte nisam toliko velik fan Dr. Stone-a da bi ga ja skupio cijelog. Ostavi like ako bude 3000 lajkova. Znam, optimistično je, ali ako bude 3000 lajkova, kupit ću za sljedeću kolekciju mangu koju je napravio Srbin, odnosno Dog na reč mangu. Tako da ne znam šta čekaš, ostavi like. Došli smo do 14.000 subscribera, tako da hvala vam puno na tome, ali tu se ne zaustavljamo, nego se subscribe-uj da dođemo do 15.000, a na 15.000 će izaći jedan od najluđih specijala do sada. Komentariši video za recommended i to je to, možemo da krenemo. Kao uvek počinjemo mangama koje samo nastavljam da skupljam i koje ste vidjeli u prethodnim kolekcijama. 20th Century Boys The Perfect Edition Volume 4. Ovo je manga koju apsolutno moram da kompletiram i nju očekujte u svakoj sljedećoj kolekciji. Iz voluma u volum, iz chaptera u chapter, mene ovo delo sve više i više vuče da ga čitam. Bukvalno mi je svaki volijum bolji od prethodnog i taman kad pomislite, ok, nema šanse da se desi nešto neočekivano ovdje, desi se nešto neočekivano. Ne znam kako je autor upalo toliko ideja plot twistova na pamet, a da su sve bolje od ranijih. Autor je Naoki Urasawa, čovjek koji je napisao Monster, tako da znate da ovo čudo kida. Stvari su baš počele da eskaliraju i iskreno nemam ideju kako će ovo da traje još 8 volijuma. Ako vas zanima priča, pogledajte prethodne kolekcije u kojima sam rekao o čemu se radi. Žao mi je što ovo nikad vjerojatno neće dobiti anime, mada možda je to i bolje, jer ne vjerujem da bi bilo koja adaptacija mogla preneti istu atmosferu koju ima manga. Ima par obojenih stranica i kao što vidite ovo je 2,5 u 1 volijum, sve preporuke za dečake 20. veka, masterpiece. Verujem da je dosta vas zaboravilo da ja imam Spy X Family. Verovali ili ne, nisam uzeo volijum ove mange od leta 2020. Ali ne zato što nisam teo da ga skupljam kao na primjer Dr. Stone, nego jebeno nije bilo dostupno. Ili bude 5 sati tokom noći, ja se probudim i ono je rasprodato. Krenuo je anime koji radi Vid Studio i Cloverworks i po prvoj epizodi mogu reći da će kidati adaptacija. Manga je stvarno do jaja, ali nisam pročitao samo ovaj treći, nego sam morao sve iz početka jer sam stvarno davno čitao i mnogo sam se navukao. Sva 3 sam pročitao u jednom sedenju i stvarno želim da nastavim da je skupljam, ali nažalost nije baš najjeftinija. Elem radi se o, po znacima navoda, porodici gdje Ćale špijun, Keva asasin, a ćerka ima telepatske moći. Naravno, glavni lik ne zna da je njegova takozvana žena asasin, ona ne zna da je on špijun i oboje ne znaju da dete ima moći telepatije, dok dete zna sve njihove tajne. Misija našeg špijuna jeste da se prekine potencijalni rat tako što će dete da upiše istu školu kao sin tog glavnog čoveka koji može da ga započne i da se sprijatelji sa njim da bi mu se protagonista približio, ali stvari ne idu tako glatko. Pri kraju drugog volijuma i kroz 50% trećeg se pojavio potencijalni, po znacima navoda, negativac koji će definitivno ometati Lloyda, protagonistu, u ostvarivanju svog cilja. Jako je zabavna, zarazna i pre svega nepredvidiva manga koja je verovatno jedno od najvećih osveženja manga industrije u posljednjih par godina. Još jedna manga koja mi je prioritet za skupljanje jeste Chainsaw Man. Ako se ne sjećate, u prethodnim kolekcijama sam imao volume 1 i 3, sada sam uzeo drugi da popuni tu rupu. Baš kida, definitivno je moj omiljeni moderni battle shonen i stvarno je vrijeme da izađe više ta anime adaptacija koja će vrlo verovatno uništiti internet. Ono što Denji, protagonista Chainsaw Mana, ima, a da mnogo drugih battle shonen glavnih likova nema, jeste da može da se povežeš sa njim. Hoće samo da živi život u kom, pored toga što je primoran da ubija demone, može da jede 3 obroka na dan i da ima topao krevet. To je sve što želi, odnosno samo hoće srećan život. Usput želi da osjeti dodir sisa. Nikakav uvrda top cilj, šta više jako je relatable. Mnogo brzo se čita, što mi je u jednu ruku žao, jer jedan volijum pročitam bukvalno za 45 minuta, a čekam ga mjesec dana da mi stigne. Sada, pored drugog, zapravo sam uzeo i 4. i 5. što znači da sad imam prvih 5 brojeva i u svaku sljedeću kolekciju očekujte barem jedan. Nemam šta više da pričam o njemu, tako da dogledamo 4. i 5. volijum kako su lepi. Manga kolekcija izlazi jednom u 8-9 mjeseci, što mi je baš žao, a verujem da i vama, obzirom da je najpopularniji serijal na kanalu. Ako hoćete da češće izlazi, ono što vi možete da uradite jeste da ugasite adblocker, ali ne samo na ovom, nego i na svakom videu da bih bar dobio tih bednih 2-3 evra od YouTube reklamica. Također možete da podržite kanal preko Join dugmeta, uveo sam 2 nova tira za 300 i 500 dinara. Oni imaju nove ekskluzivne stvari koje tir Elita nema, tako da ako neko hoće da daje više od 100 dinara mjesečno, sada može. Možete i da kupite NordVPN preko mog linka koji se nalazi u opisu videa i uvek postoji opcija da mi donirate preko Paypala, onako iz gasa. Naravno, svako ko radi neku od ovih 3 stvari, njegovo ime će se pojavljivati na kraju sljedećih nekoliko videa. Hvala vam. Sada kada sam vas ubio ovim prošenjem za pare, došla je na red najdrža manga na engleskom iz kolekcije, manga koju sam uzeo parama od prodatog Dr. Stone-a, JoJo's Bizarre Adventure, Part 5, Golden Wind. Bilo je pitanje
pitanje vremena kad ću konačno uzeti neki voljum JoJo na engleskom i zapravo sam prvo hteo da uzmem part 4, ali sam video da je petica prejeftina i morao sam da ugrabim priliku. Kao što vidite, ovo je neki 2,5 u jedan voljum, ali pre svega pogledajte koliko prelepo izgleda ovaj voljum. Boje, cover, tvrde korice, font slova, art na pozadini, svi ovi detalji sa strane, bukvalno je sve savršeno. Kao što vidite na slici, dok stoji na polici, izgleda kao neka enciklopedija koliko je prelepo. Svi znate koliko volim i poštujem ovu franšizu, tako da nema mnogo da se priča. Samo ću reći da mi je manga već bolja od anime adaptacije. Koliko god je David Production uradio godlike posao kad je adaptirao part 5, ovo što sam za sada pročitao je bukvalno savršeno. Crtež je svih 300 stranica bez greške, pacing, dijalozi i cliffhangeri, sve je predobro. Iako sam 3 puta pogledao ovaj anime part, nisam mogao da ispustim voljum iz ruku koliko mi je bilo zabavno. Art style parta 5 je drugačiji u mangi od anime i mnogo mi se više sviđa kako je Araki prvobitno zamislio likove. Slični su, ali se definitivno vidi razlika. Od svih Shonen Jump mangi koje sam spomenuo i koje ću spomenuti u ovom videu, iako iz 2000-ih JoJo part 5 bukvalno izgleda najsvežije i uopšte ne previše osvežavajuće čitati ga. Ako nekog od vas zanima priča, možete pogledati video koji sam nedavno napravio, ali samo početak jer kasnije ima spoilera. Prvi voljum obuhvata prvih 15 chaptera, odnosno prve 3 epizode animea, ali dosta toga je David Production izbacio kada je radio adaptaciju. Najviše mi je krivo što su izbacili dosta Koichive naracije, koja koliko god me nervirala u animeu, zapravo dosta doprinosi atmosferi. Također ima nekoliko colored stranica i čak je jedan ceo chapter obojen. Pored prvog uzeo sam i drugi, koji je čak bio jeftiniji od prethodnog. Što se tiče izgleda, imam sve isto da kažem kao za prošli, mada možda mi ovaj je lepši. Drugi voljum obuhvata chaptere 16 do 33 i polako li sigurno priča počinje da se zakuvava. Upoznali smo sve main likove i definitivno mi je Bućaratijev izgled najlepši. Ako ste JoJo fan, sve preporuke za part 5 i kupite ga dok je još jeftin. Nisam mislio da će Viz uspeti da nadmaši izgled parta 4, ali možda čak i jesu. Dalje imamo Jujutsu Kaisen Vol. 1 koji sam teo da uzmem bukvalno od kad je krenuo anime, ali nikako nisam mogao da ga ugrabim. Video sam priliku negde u januaru i morao sam da iskoristim. Koji Chainsaw Man se jako brzo čita i prilično je lut poput njega, u nekim segmentima baš nenormalno sličan, ali Chainsaw Man mi je ipak draži. Sviđa mi se što je pacing baš brz i ne sjećam se da li je bio tako dobar u animeu, ali bukvalno su 7 chaptera obradilo 3 mini arka. Prilično sam siguran da ste skoro svi čuli za ovaj naslov obzirom da je bio najpopularniji anime 2020. godine, tako da nema mnogo da pričamo o istom. Ukratko, priča o dečaku koji igrom slučaja pojede prst jedne kletve i onda deli telo sa istom. Zbog toga mora biti ubijen, ali su ljudi zaduženi za njegovo ubistvo shvatili. Nek skupi i pojede svih 20 prsti te kletve, pa ćemo ga onda ubiti i time uništiti 2 muve jednim udarcem. Jujutsu mi je jedan od dražih Battle Shonen naslova. Art style mange mi se jako sviđa i borbe su prilično lake da se isprate. Također cover je mnogo lep i mislim da ću za sada nastaviti da skupljam ovu mangu. Jako cool Battle Shonen, ako niste gledali ili čitali, obavezno bacite pogled. Najdeblji voljum koji imamo u današnjoj manga kolekciji jeste Full Metal Alchemist 3 u 1 edicija voljum 2, tačnije voljumi 4, 5 i 6. Uopšte nisam planirao da uzmem ovu mangu, ali je verovali ili ne koštala 11 evra, što dođe 3,5 evra po voljumu, što je stvarno smiješna cena. Sa druge strane, baš volim Full Metal Alchemist Brotherhood anime i ovo mi je odličan način da se podsjetim svega iz njega, s obzirom da sam ga gledao pre 3 godine. Tako da pre čitanja ovog voljuma sam morao da vidim šta se desilo u početku da bih otprilike znao šta se dešava. Ono čega se sjećam jeste da mi u anime u početak bio meh, ovdje doduše mi se mnogo više sviđa. Dosta se brzo čita, odnosno pacing je bolji i komedija nije cringe kao što mi je bila kad sam gledao adaptaciju ove mange. Također par emocionalnih scena su me baš dobro uhvatile što nisam očekivao jer jel da, ne sjećam se da se to desilo dok sam gledao adaptaciju. Stvar koja mi se za sada više dopada u animeu je art style. Odlično je određen voljum jer jako lepo leži u ruci iako je 3 u 1. To je zato što su lepo ostavili visinu običnog voljuma i samo je spojili da bude 3 u 1. Nije ogromna kao neke 3 u 1 mange koje imam i ne gužva se ova korica u sredini kao što mi se izgužvala kod I Am a Hero. Jako mi se sviđa koliko je gladak cover koji je također prelep. Full Metal mi je u top 3 omiljenih Battle Shonena, tako da ako ga niste gledali ili čitali mangu, ne znam šta čekate, sve preporuke. Sljedeće na redu jeste Kaiju No. 8. Još jedna Battle Shonen manga za koju je najavljena anime adaptacija. U ovo sam ušao potpuno blind i bukvalno do trenutka kad sam otvorio mangu nisam imao pojma o čemu se radi. Ništa nisam znao, ali sam verovao braći koje su čitala ovo i rekla da valja i nisam se zajebao, tako da isplati se imati velika muda nekad. Ovo vam je svijet da postoje neka čudovišta, takozvani kaijui, i naravno postoje ljudi koji ih ubijaju. Glavni lik ne radi to nego čisti, odnosno skuplja i pomera njihove leševe, ali mu je san bio da postane član tog Defense Force-a koji ih ubija, ali je nekoliko puta failovao ispit. Sad ima 32 godine, te su mu ovogodišnji ispiti posljednja šansa da postane jedan od njih, ali pre toga igrom slučaja postaje čudovište i tako dobija taj tipični power up da ništa zapravo nije uradio da bi postao jak,
ali ono, Shonen Jump manga, nisam iznenađen te mi ne smeta. Sada kada je Čudovište ponovo želi da ispuni svoj životni san. Pored ove malo već viđeni smor priče, zapravo je baš zabavna i interesantna manga koja ima potencijal da taj prezasićen koncept pretvori u nešto vredno čitanja. Komedija je doduše baš nepotrebno prečesta i nekako isforsirana, tako da mi se nimalo ne sviđa, ali pored toga dopao mi se prvi volum, što znači da ću uzeti i drugi. Za kraj današnje kolekcije imamo Muscle, Magic and Muscles. Ovo je sigurno manga koju sam planirao da kupim od kad je krenula da izlazi u Shonen Jumpu. Ja zapravo imam jako dugu istoriju s ovim naslovom i verovatno sam jedan od prvih na svijetu koju je čitao. Januara 2020. sam gledao koje su nove Shonen Jump mange i našao sam Muscle. Ispostavilo se da je bukvalno taj dan izašao prvi chapter, pročitao sam ga, delovalo je fan, pa sam nastavio da ga nedeljno čitam negdje do 25. chaptera kada sam stao. Iskreno ne sjećam se zašto. Ovo je već jako uspešna Shonen Jump manga koja je već u final arku, tako da to mi je malo žao, ali da, ima već preko 100 chaptera i već su 5 voljuma izdata da se prodaju. Uzeo sam drugi jer prvi nije bio na stanju, mislim nije ni bitno kojim redom uzimam jer već sam ga čitao. Radi se o svijetu gdje je magija sve i gdje skoro svi ljudi imaju magične moći. Oni koji nemaju do duše su gledani kao šljam. Maš je glavni lik i kao što možete pretpostaviti ne može da koristi magiju. Ali, svaki dan je ceo život trenirao i postao je prejak. Zbog nekih okolnosti je morao da upiše školu za magiju u kojoj samo najbolji postaju članovi Divine Visionarija koji su kao jedni od najuticajnijih ljudi u državi. Maša baš i nije briga za to, ali svakako se bori za tu poziciju. Razlog za uspeh ove mange je jer je doslovno parodija Harry Pottera, dok je tajno dete One Punch Mana i Mob Psycha 100. Komedija kida, fajtovi kidaju, crtež kida, stvarno jedna zabavna battle shonen manga koja je odlično osveženje za industriju i mislim da samo pitanje vremena kad će dobiti anime adaptaciju. Definitivno ću nastaviti da je kupujem i kontam da ću čak nastaviti na netu da je čitam jer sam se podsjetio koliko je fan ovaj naslov. To je to što se tiče današnje kolekcije, nadam se da vam se svidjelo, kao što vidite. Tu su 11 novih voljuma. To je to što se tiče ove kolekcije. Ako vam se svidjela, lajkuj video, rekao sam 3000 lajkova i Dog Ningen manga se uzima. Subscribe se na kanal, 15.000, najjači specijal do sada. Anime stručnjak na Instagramu. Podrži kanal novčano preko Join dugmeta, uveli smo 2 nova tira. Također kupi NordVPN preko prvog linka u opisu ovog videa. Čujemo se u narednom videu. Uživajte. Pozdrav. Upadam u brn, fon mi zvoni zvr, ne javljam se tebi, debil, jer si bedni crn, život ti je, misliš da si neki veliki drmr, Monteverest strm vrh, iznad vas smo